Ako fienia viola Maria ho ke mai le Tonga. Tau kau whata ko ia I heni. Po Lavengamalie nau senta ke le ta sai ni si. Po ava na po lama I Lavengamalie. Ko tutuni ke tau mo uiai. Taha pe huafa te tau mo uiai ko huafa si sukalaisi. Tapa mo tua mafi. O tua ko ia na whakalave ki ai e tau hia pe al tau Lavengamalie katoa ai. Tapa mo hau eiki. Tapa mo hamata apure. Tapa mo e palestine si asi. Fai whekau whapuia ki tatafu. Tapa mo eske tai lahe si asi. Fai whekau si aus pitakava. Tapa mo e tokon se ke tai lahi. Fai whekau pourivaki. Tapa mo e fai whekau sea wahenga hapai. Fai whekau fai wapaongo. Mo e kotoa o e kau fai whekau. Tapa mo e kotoa e kau whakahawhi. Ko whaamu ke whae whakatapu make. Kia Caroline whinau. Kau maa ai kau wako koeni kau koristutuku. Me wahenga Victoria mi Australia. I he ofalahi koe o tau I hene he pongpongini. Ke hufi ai rep sainisi. Ai apiako Lavengamalie. Pehe ka teki nau tolu ko toa peu nau mui folau mai mei muri. Ke kau I he prokalama hufi ko ia o e pongpongini. Ko toa e kau whakawhe, kau mamahi iako, kau poupou wako ko toa pe. O ngā iako ko ia asiasi. Pehe ke kau whaifatongia he pongpongini. Whadanga toa mafi, ke whamamalu no lau maarea te tau toro. Peke hoko atu ene tataki tau tolu, ke tau au siha ka toanga fia he pongpongini. Tau kamata, ai prokalama, ko himi ulaki lau atuia e Caroline whinau, ko taksi e wafe mātaha. Ko lotu whakahava e whaia e whaiwhekau sea wahenga hapai, whaiwhekau whaiwa pāonga. Ko wholofola, mea loma wahe taha, ves tolu ke tolu ono, lau ia whaiwhekau sione koloi. E whakahoko atu e sione sengstar saulala, a rea taritari. Pea whakahoko e Dr. Mayakaf Pakola, a ripoti ko ia o e ngāue koe ni kua lava. Mayakaf foko taksi a tahiwa valfitu, pea hoko atu ai e tau prokalama. Kou kore, mumia ke olunga whamlemore, kamata e tau prokalama e pongpongini. Himi e kamata ake ai wawe pongpongini. Kono ononge au tolongo fulo e himi, ono tolnoa. Aha ke ka inga mo whakawhetai, tau whamalo he mana ne whai. I pēteri hema he kuonga mua, ai hoko tangata ho tau otua. Whawhetai, koe pehe te tau noa. Whamalo he ofa ho tau otua, ne tuku alangi mohono masani. Ka hau o huhui. Ai hia a mamani.
Ne hoko ai taimi mo tāhono hoa, ke fotu ki māma e ki tupua. Ha ere mai ia mo e kau angelo, pia whonu alangi he whakamalo. Nima, nei he mawawa e kau angelo, nei tukulolo ki ai e kau poto. Ko mea nai pūri tāne nau lavei, ko si vare ko hota koe. Whaosi, tau mo ki taua ke whakawhetai, he aho aloi o kutai ai. Koe mea te pue ke ta tukupā, ke mate aki I ai hau tāpuha. Whakawhetai, koe pehe te tau noa. Whakamalo he ofa ho tau o tua. Ne tuku alangi mo hono masani, ka hau o huhui, ai hia mamani. Whawhikau se au hapai, whawhikau ai sake, wai wapāmo. Ai o tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maali maani oni. Kau e kakai o langi nā, kau mo mamani furipe. He nai ofa pehe ai o tua ki mamani, koia nā ne whaki hono alo tope tahana e whakatupu. Ko hui koia ko toa pe tui pi ki tai kia te ia, ke oua nā auha, kai mao ai mui tai ngata. Ko ka kai nai nofo he po uri, po nā mamata ki ha māmalahi.
Koe kaunofo i he whanua ata o mate, o kuulo a mama, kia te kinau toro. O ku mau hanga fia ki ho a fio i he haua ko eni. Mau ausia ai whahai tau. Na e whakahai ai e ho a fio. A ho fuaki mai ho mea ofa mahu inga taha. I he mamani ko eni. Ka ko ho alo ko si sukaraisi. Ke whakakolo ai ki mau tolu ai whahinga ai tangata. Ke mau hiki mei he mate ki he mo ui. Pea mei he po uri ki he mama ai a fiona. Tō taha ko ia utara mai ko e kalau ni lahi e ai ki ai. Te unga kotoa o e ngahi pure anga e ai ki ai. E tau ataina e pōpula pea whaisi uperi ai uwhanua. O mau hanga fia ke te koe i he haua ko eni. Kai puri ho fofonga. Mau tai maalie. E ofa ko ia na e whai e ho a fio he funga kolosi kāre ware. E ake ai e loto ofa ko ia i he kau koristu tuku ko eni. O tu unga ai e mau i hieni fia i ahoni. Moni ko e kaweinga o mau i hieni ai na hangeha misipe. Na e tuku pe i tau kakapa. Pea mau whakaamu noa pe hataimi. Ko ahoni, ko mo katabe ho mau ngutu, pea ko mau ele loho ku hiwa tuu. Whamone ngā hipure a ngā, ko whai mea lalahi manau tola si hoa. Pea tau fuu fia. Mau whamalo lahi ki hoa fio, ko i koe manatu ofa ko whai. Hange pe ko mau tala i whare ki mua e whiohini. Kai ngalo, ia te kinau tolu, ai ki pununga. Nei whai ai a hono na moai, ta tau pe sino, a ta mai, lau marie. Ko ia kua kai e loto ofa. Taki mai ai Tokatapu ria mtakau, pea mo kau koristutuku. Pe mwahenga Victoria, pe foki a Caroline finau. Ma whawhetai ma whamalo kia te koe kaike mau whalau te lau ngahi uofa. Tapa mai pia mi Amerika. Pia pehe whoke. Hiena se lai ka mai kau koristutuk. Nau lawa mai pia mi Nusila. Ka maa ki nau tolu tongani. Kai te mau lawa ke whalau te lau puri, kaike puri. Pia mi o fofonga. Singahi nima, maa singahi ofa kotoa pe kua nau whai. O Lavengamalie ai ako anga lolo tongani. Mau tui ku fia lahi au pito, hounga ia au pito, ai sea poate ngahi ako anga, ai siasi, presideni, whewkau saya whapuiak tataf, pia pehe ki he sekretari, saskau, ka maa kau tarekita me kau pure ako, pehe ki he whanau ako, te nau inasi i he whakakoloa o ahoni. E o tua, o mau whawhetai, mau whamalo ke te koe. Taonga pe ke toe whakaiwia mai i ho awhio e kau koristutuku. Hange koe ngāhi whe mau o kuhanga mai me ka una. Mau ka whataha pe mo i sāme. Toe a koi pe ho nau nima ki he tau. Pe a malawa e ho nau nima ke mafusi ha ngāhi kau whanau ka mea. Kau maa ho nau ngahi ulu wae ke hangeha motu atia ke nau kaka i he ngahi potu maa olunga. Au pepe mau toi nofo mo amanaki lelei ke toi taritari ha ngahi ofa peheni hange koia ku mau inasiai i ahon. E o tua mafi ku mau hanga ke a whiona, mau whakawhea ho lau maria maa anioni ko hiko e katoanga whiawhia aho. Tāpua ki mai i ho a whio e whakawhakalangi. Takon sekretari, whakau Josifa Poriwaki, mai kau whakawhe kotoa pe, mau whatata mai i he malumalu o e whatako eni, ke whai e mau maalari whiawhia, he whukoloa, ua tō, maa e siasi aongai, a tawange aongai a koe ako anga,
Pe ki he ngai tangata au fai o kai mai pureanga pe fonua kai pe fo ke pureanga ho afio tapa ki pe ke fa mal mai I e fe o e hoa ko eni ko ai maulot me mau fa malo mau fai ko to eni wa fa alo ko si sukala isi ko ho mau fa mo ui amen. Resoni ka pule wa furu Tongatapu e wa precauzione koloi. Ngalo ke whakaongo tau lotonga. Uhai ai piseri Paula ke kailoma. Hon fulma taha I wahe. I loa atu mi he tolungo fulma tolu. He tolungo fulma ono. Ai au pehe ono hiki. O iau e ne kilua. Ai koloa moi poto. Moi ilo mea ai o tua. Hono I kai tae maha kurea. Ene ngahi tutuni. Mo tae ma whakatotoloa. Hono ngahi whaunga. He hono ai hataha ko ne lavei. Ai whinangalo o eki. Pē hataha ko whare ia. Pē hataha nane ange mua hamea ki ai. Kani toi totongi. Seuke. O te whito ki ene awhio. Pea fou hi ene awhio. Pea eiku ki ene awhio. Ai mea furipe. Ke o ene awhio. Ai koloria. O lau I konga. Emeni. Tāpua ki hei ki ene wholawhala mai tau mui. Ahoni. Amen. Rea tatari po hako ia present pakato e ako tutuku. Sione sengsta saurala. Tau moe o tua Lavengamalie. Pe o kore pe moa ke u whaturo watu he whatapka kato. Ko whakahok MC he akoin. Ka ai pe moa whatau makehe ke kawak tutuku. Tapu hen I ke tax. O te wal wha. Tiko ni. Tak ta dam takau. Tax o te wal wano. Tak ta sasmai kaf. Tax o te viva fitu. Tak ta te vita tunga fas. Tax o wafe mataha. Ka laine finau. Tax o wafe watolu. Leptics ma kon pliu. Moha a matematika. Tapu ki a homelovi. Ko fuafua aktutuku ia
kone kau atu ke spoti olimpiki. Moha taleniti he mala spoti. Tapu ka se lai Valencia. Ko pai sen yako e vika teoria mo kau pioneer e kolis Lavengamalie. Ka honi o moni lau ko fihe mai le ke api ko Lavengamalie. Watu watu katoa fetung bongbongi la fai toa mo matapure kata mo ke ufrau ko atpe fatongia le talitare a koin ahon ko afra historia afra mafana me mai ka tu toko i ngai tau mo lava mai ki ap ko Lavengamalie mo le va mai ke tau fa ke puri mo tolu aki kongano ki fai masiva ka hai den de lava ke to hai den de lava ke hiki hota historia e toi me va noa tau ne fa tolu tu apia ko wala ka to tama no tupu ak tu ko ona ma fola he kolope ai fonua mo ko di ni ko to abe ai ngawe ke mala e lotu ngawe prianga mo private sector kau tau fa tata mai ahoni winga beta ko marat ofa ki ako anga we ma fa na mo lava bai bongbongeni ka waktu toko o kai puri ho mo ofa o tu ko me o fe ma he puri ako mo ka fa yako tale kita mo na office ko mo ako imori ma mo to kita nge apia ko tala ko mo no foi ngai fonua muri mo na hanga ngai fotutu ma olunga ke kai ke mo mai ahoni ke mo fa ngai pe fa si vlalo ko mai o fa ho ko mo fa pe me ma fa na o mo fa u ke mo ha u ata ta pe ka mo poto pito ha u pe kai ko to ki fa fa to ngi ai kau lain ni magnau tol kau tu Amerika ke fundam nos poti pambalo atu dam takau waktu tu fila katolia tau tol lima na mo fo mesin fotokopi e feo mo tol mano ni maf e ha o matang kita ia si almoia ka fa malo ne kai tu komo ofa o si hanga pio to ngai mai fotokopi ko lisi e tau enima au ke tau fa no ako ahoni o mai e loksai nisi mai ako anga tau ofai o fie au to hoka fa ni ma wa noa wa ni ma ako fie tau ni ko mo kamata to ko ni nga maheni tau ka to nga o to fo ke ngai me pe ni he tau go ka to nga ako fie ahoni ko fo ke via he ahoni ko me ta fie ma he wa no wa ni ma o kai te fie mau ke hufi a whare ke to kamata ai ako. O ka fie mau ke sio ke fua ai whana wako. Ko loksai nisko ni kamata tau ka hau, pene kamata hono teu e tau whanau. Ko siwi wano wani ma, o ke tau whatoa meri, o kamata e ahoni. Tau whai pe tau ngawe, whai pe o mau e fie. Toi me whangilami ke na humai. Kau tui pe o pe fiu e whai lerei. Mea ko toa peu taimi. Milangi, tau whanonga. Ko maratu ke tau whakaose tanta i puriako ko mamao. Wanoa. Ko rere whakaose ai apitanga on venisi nusi la. Pegi taki. Ko ne whakaamu e whok mai pegi Lavengamalie. Ko whitu ue ne uia ki e ki. Neo ngane takai muri ngai whatongia sasi. Kai nere whakapiritaria ne pehe. Ko eni ek first love. Ko ni whatongi whakaose pia. E wanoa. Fok mai kia ko nga. Ko e tai tali ma fa no tole ahoni. Ko tutok. Ma loi ofa. Ko wi lo fa mole ko la ka he kilu. Ka koi tin te fa taua. Ko ya ngai pai fatongia. Ka ma lo atu ke to kon se tali palestine se asim ka fa kau. Ko mo tu mai popo. Ko mi ala. Ka ma ke fa kau ko ni me ka tolia. Aspeli malo si tuli mui mai pehe fa ana waktu tu ko. O po i pe ke lava lerei e na ofa he pongpongin.
Ko ate tali mawhana. Ko whakamalo whawonga I koto atu. Tali kita puli ako mo kau whai ako mo whana wako aho ni. Tawang te tau maha programa whiwhia aho ni. Malo pito. Kamadang he project ke pure ki ai. Dr. Mai ka Paula. Kore weke tuka whakatapu ke tua mafi. O tua ke tamai, o tua ke alo, o tua ke lau maari manoni. Whakatapu whukeni ke tamaka tupo wano. Ka pēki haa moe ofa. Koe ngā koe, kona mai moain. A mea koe ako. Puna loto pe ke ako i. Whonua ako e kakai. Ke atu levolo ke maawana mo ui. Tuke u whakatapu ki he paremia Tonga. Koe minista ako ia. Ko tu e fia minista whanau mai ke whinga be uwhai I Lavengamalie. Tū ke whakatapu ki Hawaii. Whakatapu ke Palestinian sa Tokaikolo ko ilo tuko no loto. I ahoni, I tau ngā koe no whai. Tapu ke sekretai lahi. Whakatapu whoki ke whawhalanglangi, ka koe tokon sekretari ia. Whaiwhikau pōri wake. Ka pehe ke whaiwhikau sea o hāpai. Ka pehe ke haa whaiwhikau. Tapu ke matabure, Pong. Whakatapu mawahe ni ki he koristutuku o Victoria. Pehe ke partner pia mo Caroline. Whakatapu atu I te Moutoro, koe ahone. Whakatapu ke Palestine koristutuku. Sionsen sa saulala. Pia ko hau ia maafana, pau to lera me maafana ia te au. Kai te maafana na kai ke tonu whamatala. Tafu ki he Vice Chancellor. Whaiwhikau toke tāwiri warea saulala. O Christ University. A pe hoke whakatapu ki te motolo kotoa pe, ka peka te motolo kotoa pe, o maumea mai he televisione, ka pe ki he ope. Ka tuku mua e motuani, ke whaiha ki whakamatala nou pe, ki he whakamore, mo ngā aue nai whai I loki lep koe ni. Koe loki lep koe ni, nau manatui, whalau mahe walu no, nai pe lepi a Lavengamalie. Peko lepi pe ni. Pe osianga ngai tau lahi. Pe ne hoko e pia o ki I kai ke te whahe no ngā wei. Pe hoko e pia ko api nofo anga. Ko I ngā koe si kāinga unau whaalawa mai ki Lavengamalie. Kai kia whaitu e nofo ai. Pe ne hoko e pia. Ko whare nofo anga. Pe hiri ko ia pe whai whakau. Ai palofesa koe ni mei Victoria Meripoane, Uriam Takau. Ko parema koe o ngau e rep koe ni, ko standard. Ko standard koe Uriam Takau pia mo Victoria, pia mo Kalo, ko fu standard maalunga ia. Ke to ngahi rep koe ni international level. Ko tui te motoki mea mai ki ai. Pea whai e ai whetala no ake. Pea whai pia kore ke pure saino, fia pia ku heni, Mr. Suming Shea. Ke whai peha tokoni o leipa. Whakapaanga ko toa pia Meripoane katoa. Pea wahai mai e Saimone, maa kone whihi ai ke whai mo whaia mai kautonga ko ngāwe ai. Take masi ko tevita moritika. Pea ki e sārista mo e peau, pea semis whakaongo. Pea mo ki kautama ko prekiri, pea mono ki whaamiri. Kika ki ngalo nā to. Ke hao mai ke osi whasa repi, ni haure wa kore ke hita mai ki ho. Mahokoi. Ka ki nahangera toke taimi koe ko aisea mo mea pote ngā we. Ko taki mai ko William Saula. Ka mo William nai toko. Ko tahawa tu apo e a sapate o fe mau e William takau ke te tailai mai ko ngai taha loki. Ko ne standard fo ka William ia fu malunga. Ari ako fisiki Meripoane ba ai me malunga pehe ke ha. Tau dango sai pe ia ke te malunga ta ka ke totongi ka to pe ko me ko to pe. Na mai William ko ki ta fa ka o pe re pi. He fai fe ka va ve fo kia e to kon sekretari. O dan o ko te ngahi re pi ke te fai ka. Ka ko fia pe. Me fra o si ki ka re ka mo ko me pe na mawanga ai. Ai a pe
taha ua ke taha. O teke ngai pālou, mo kirina, a mea o kirina. A whamore more o mawhana, e ko hanga he koristu tuko, mere pane o aike nao mawhana. Ka te whitu mautolu, na toki lere mai pe, taha waka korisko Lavengamalie. O lavea ha mauloto, e mo ui a kalaisi. Ko tui ko ngata tau pe ia, si lere mai ia, kalolaine pe amoe, si whanau, prestene ko stuko se lai. Ko lavea pe hanau loto, i mo ui o kalaisi. Pe neongo pe feitu i mamani, pe te alo au ki fe, hopoto, mo tu mahari e. Ka ke ngalo, e ki api ako, ne la langa e mo ui. Nengo ko ki fusai, fetu bongbong e mo ui ia. Ka ke ngalo, e api ko Lavengamalie e. Hena whai e la langa, ke mau e mo ui a kalaisi. Pe ngawe lahe ne whai he rep koe ni hene, renovation ni ne taaki katoa, hange ko ne nawhai nofo anga ia heni. Pe koe taaki lahi, kono whakarere i. Pa te loto ke tuu mono ngahi, e kai te utala noa ke ti te lana o whamatala ngai mea, o hala i he whotutuan. Pe ai mono ngahi nau teknolosia. Pe ai moe tau moe kasa. Al moe vai, ko utala noa hain ke rep koe ni, ne whakamore rep koe ni. Kono whakamore o rep koe ni, tai lauen ai nau, taha kilu ono mano whaafe. Ai se niti koe ia na i whakamore kau miripo ane, taha kilu ono mano whaafe. Bako te tāna kei mo nau ngahi nau teknolosia lo to nima mano tupu. Ua kilu taha mano whaafe tupu, ko whakamore ea. Whai ko tope ono fua ko tope, korisi koe ni. Hako tutuku koe ia miripo ane whakataha, mo partnership pia mo kalolaine. Ka ke kaunga kristiane, ako tupe mompongini, ne mau whai whatongia pe. Paka ngai mea usio i loto kukoi, sio pe ke mea usai. O te sio ke ngai mea kokowi, tamayana mo malanga whare. Ka koe whare ni ne whai re rei taha, tokon skeitari whawhalanglangi, whai re rei taha. Maaloka sai mone, ma ose pini turi ai pia ngā awe. Kau tange, hao sio ki he ko kau ngā awe tō ngāini, o te ki toi haia e koe, ka eka kai ko usai. Kai kai ko ofalahi atu, whawhalanglangi, kai pehe ka te mautolu, o mea mahe o pe, a pehe ko ofalahi atu ki he koristu tuku ko ia o meripo ane, ofalahi te huawhai ki maalo. Ta hoka atu ki a Tokaikolo ream takau, pe fofua. Ko tā koristu tuku e ke mai PhD, bea kone PhD i nuclear physics. Pene rea e ka veinga ko sainisi, mo visone ko ia ki e kahau. Ko kore ta paspas, tan rei, kore tā. O kore ke o whakatapu ki o toa mawhi, o ku ke kia haku vei ua pe haku tāla taha, o ku whamalomalu hono Lavengamalie i he whihangani, i he api ko Lavengamalie. Whakatapu atu ki he hau o tu Tonga, pe mai whare o haa mo he o whō. Whakatapu atu ki he whawhalanglangi a koeni, Toko skete lahi e sies Tokaikolo ia kalaisi, whawhikau po uri waki. Peko whakatulo atu, pe mo haa matematika. Peko kore ke huu whanga atu, i he tala whakatapu kakato e whonua, Latu, pe mo yako, ko whai he MC. Kau whamalamalu atu ai, ke whai a e rea, whawheta e hoa koeni. Nai whatua Lavengamalie he tahewa walu noa. Nai kai ko hambe ea nai whakaukau kei ai kai ngalotu whianga Tokaikolo ke whakotu kakuhi ko e fie mau viviri ke iai ha apiako ke ako e whanau
ai whiahi anga he taimi ko ia ko uhi ko e tūkunga e aha ko ia. Nei kai ki tātani rei ki nau tolu e ngahi a ko, pe ko uhi ngai hono whakotu o Lavengamalie. Ka ko hi ko tua, nā ne hanga o whakotu utuu, ai mea ko toa pēr whelawe i pe mahono kakai. Ngāri whakawhawha pēr apia ko ia, ka rei kau pē he proklama ai o tua, he reu ia senturi koloi ke kamata e whianga Tokaikolo ia kalaisi, pe me tahiwa fitu walu. O whakotua Lavengamalie he tahiwa walu noa. Whamore mōre pē na teria ko Hasani, pe talai hanga mai, tuku pē mua ke atai alunga aho, he whiuka pē mo tau pē moia e tau whakawhetai. O te kekei ha mea whakahistoria, o kuhoko i ngahi ako i he whonuani. Ke whakotuku pē hapeako i he tau ulaki pē o sivi haere vingi. Pe tau peo noho koe tahiwa wautaha, pe nau sivi ai ki nusila i he New Zealand School Certificate. Tau peo noho koe he walua, koe taimi koe ni he walua ko tonga high school pepe mo po high school he taimi koe ia o mau a ena laiseni, pe mau a ena accreditation pe me he New Zealand Board Authority ki he sivi koe ia nusila. Ki apea kona te whakatupunga he wau noa, osi pē tau e tolu, o whakaata ke nau kau he sivi koe ni. O tolu aki pē a Lavengamalie he osi pē tau e tolu. Ika mea pē he hoke whanua koe ni. Ki moka pē whakapasi koe ia ke sivi hu a Lavengamalie, ki he New Zealand University Entrance Examination i he walua, na whia mau he poate anu sila ia, ke iai halap harepi, pe halok sai nisi. Ka kotua au tau ke kotua au mo ui. Lo tonga pe aku hau a kau ahi, koe whare kofe pe. Koe lai peri o ku tu he loto ano. Ka he mana au tua au ne hanga o whakata, au ke honu koe ki ila poko hai e toko taha koe nusila, whakafau ia Jill Simpson. O whanau nau e repi koe ni o tuu ia he loto ano i he. Pe kau mai kau pālangi o kunau mai tui puti ke nau lue ki he repi. Pe tunga pe mea e lava koe Lavengamalie o sivi hu i he tahiwa walua. Lava e toko nima. Lava ma o lungai. A semis fuka pe mapuniani tu iono. Koe ola koe ia. Whatuloat mo hapoto. O whitoto hoi pia Lavengamalie mo tonga hai. Koe tua whakawhok tauhi mo lotu ki ai. The role of a science laboratory in the teaching of the sciences is not only essential to the understanding of concepts, but it helps to nurture inquisitive minds. And not surprisingly, Lavengamalie Christian College produced unthinkable results as they were highly competitive, competing with the best in the early 80s with the likes of Tonga High School and Tupo High School. Two outstanding pioneers and scholars from Lavengamalie Christian College worth mentioning were Saimesi Fukafuka and Punyani Tuiono. Punyani Tuiono was the first student from Lavengamalie Christian College to have graduated with a Bachelor of Science. And upon his return to Lavengamalie, his talent for teaching of the sciences became very apparent, and it showed that he won numerous awards with distinction in teaching from the Department of Education. Behind the scenes of outstanding results in the sciences, physics, chemistry, and biology was a well-resourced science laboratory. In the past 40 years, Lavengamalie Christian College has produced a large number of science scholars who are now employed in their respective field of expertise.
Of course, this would not have been possible without the availability of a well-resourced lab science and dedicated science staff over the past 40 years. I should pause here and pay my tribute to those outstanding teachers who have sacrificed so much for the sake of this school. Mrs. Jill Simpson, the matriarch of all things sciences in Lavengamalie, and her son, Michael Simpson, and the following teachers, science teachers, Tokaikolo, San and Abtangavea, Punyani Tuyono, Tuiwaita Wereni, Merekafa, Lisita Kaufusi, Aisea Lolohea, and Nemaya Kakauwhaka, to name a few. Back in those days, we were encouraged to aim for the stars in our pursuit for excellence in science. And yes, huge milestone has been reached indeed, and praise be to God. Lavengamalie has produced the first PhD in nuclear physics in Tonga from the University of Melbourne, Australia. Another Lavengamalie Christian College alumnus, Tongatapu, has also graduated with the first PhD in electrical and electronic engineering from the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. And I'm very proud to also pronounce in our midst that Tongatapu is the first medical doctor of this institution, and I believe there will be more to come. Notable alumnus of this school with science background includes Reverend Dr. Vili Vailea Saulala, the Vice Chancellor of CUP. Due to restriction of time, I won't be able to do justice to all Lavengamalie College scholars who have successfully completed a Bachelor of Science or postgrad degree in science, engineering, and technology, who are now employed as experts on their respective fields, both here in Tonga and abroad. As mentioned earlier, the original science laboratory was a one-off donation from New Zealand, and we thank God that it has lasted 40 years. And I must tell you, it is not easy to replace or replenish depleting resources, as science equipment are not cheap at all by any country's standard. They're not cheap at all. They're very expensive. In 2018, the then Deputy Principal, Lisita Kaufusi, contacted me in person requesting to view the school long wish list. I can't remember, maybe about 20 pages. And the very first thing on that list was the cry for a new laboratory. I was asking for something cheaper than $30,000. Today, it is our response for this plea for help. Lavengamalie Christian College alumni of Melbourne, in partnership with Miss Caroline Finau, have rebuilt and remodeled a new Center of Excellence in Science, equipped with the state-of-the-art equipment for the physics laboratory. Chemistry and biology labs are ready for use as well. Chemicals have been sourced according to practical use to reduce stocking of unwanted chemicals. Now, to achieve our ambitious goal of teaching the next generation of scientists, engineers, and high achievers of the future, I'd like to make two announcements. Number one, on behalf of the Lavengamalie College alumni of Australia, we are going to sponsor a new science teacher for Lavengamalie.
to be the head of the department. We are going to finance the salary package for whoever is going to be the fortunate person. And his or her salary, it will be in par with the government teacher's salary, or better. The next, we have here another sponsor, Moimoi Rentals. They're happy to sponsor a scholarship, perhaps for the most outstanding student in science starting from next year. A science teacher once made a bold prediction that one of his students would graduate with a PhD in one of the branches of science. That has come to fruition in many ways. I dare to dream, not just aiming for the stars, but reaching out beyond the edges of the universe. I know and I believe that a Tongan, hopefully from Lavengamalie, will win the ultimate prize in sciences, Nobel Prize, either in medicine, physics, or chemistry. I dare to say, why not? A facility like Lavengamalie Christian Center for Excellence right here can be a fertile ground where inquisitive, very curious minds thrive. It is a place where we dare to dream. Whaasipe e kaukaristeane. Wangeo mena lau ki ane nai. O kodui o kumamata mai pe kwakai mai a kau ngai tokoa Kristuku me ngai whituko toa pe I heo pe kono winga na ae Broadcomfm ke mo whanonga mai ki ai. Wange koe koe mea ku katau kei ngai e he MC. Wanga whewhe ke ngalo a Lavengamalie koe tau whai. Waka ofa, pake manatu mai ki api. Whato ki whangi whamalo ko ni MC whamore. Min pe ua. Ko tuka whakawhitai lahi ki o tua maafu mawhi. Aia kune haka whaki, ai lerei, ai koloa, ai tāpua ki haka kune koe whai e loma. I psarea Paula loma taha tolu he tolu ono. Me ako tawa be o mea teia. Ko whawhitai lahi o tua. Koe whakoloa aha koe ni, koe fou mai pe mea teia. Pe koe whakawhitai e toi whoki pe kia teia. Ko whamalo ke whare tupou ono, whare haa mohe o fō. Ta mo langi mamao, ke lotu, ta mo ako ahono kakai. Whawhetai ke eiki. Whawhetai ke presteni o siasi. Ka maa sias Tokaikolo e kalaisi mo kahi visone ke whokotua apiako ko Lavengamalie. Ke hoko koe whare mama I Tonga. Te mo tua pureanga. Wata whamaro lahi ki he tokonsi ke lahi siasi. Whawhekau pōri waki. Ka maa whaiva paongo. Pehe ke whakau sen koloi, ka maa kotoa si kau whakau. Kutuko mo mua aha koe ni ka tau kau whakataha I he whawheta e aha koe ni. Ate whamaro lahi ka laine whinau. E te koe ka maa Walter na pepehe ka Gabriel. E tāpikina mahe eki e mo ki whamiri. E hoko kate whamoni ma kalaisi. Wadai whamaro lahi ka te koe presteni se lai Valencia. Pega tuongo whangake, homelovi, ka maa ka wako tutuko tonga bebe me wahenga Victoria, Australia. Ka maa whoki, ka kau kataheni, ka atoa ki whitu pongpongi, ka maa kotoa ka koe tutuko tonga bebe Australia, ka tau ngā ueni. Maa loi pou. Ka dai whamaloa makehi ke te koe asperi, si mui mai he whanau, honga ke mau loto, Yo pou ke ngā wene he tau ne nima. Mo whawhataki o tua, e lau maari whatoki lalo, e mui mai a te mau tōlu. Ka maa whoke kai ka lotu,
o sa Tokaikolo meri poane. Ate whamara ke te koe tokata sas mai kafa, and to you Simon, I cannot find a word to describe how much we appreciate all your help, your donation, and your sacrifice for us. And today, this is the result of the work that your company has done for Lavengamalie, and we thank you so much for that. And God bless you. Ate whamalo ke pure ako ki San Leite, te tafu ka mai tare kita ka ne maia, ka whaatu I pepehe ki he. Whamalo hatu ki he MC, a koen, me te taku whai maktau tolu. Whamalo hatu ki he si, ka mai a koriso o Tonga, ngā he whatungia ko tope, o lava e ngāwe whatungi a koeni. Ate whamalo ke kau whalau ko tope pe me meri puane. Tuko mō ua ka mō kau whataha mai ko hiko visone koeni. Uhonga pito ia ke te au, ka mā ai presteni, o koriso tuko wahenga Victoria, ka mea vai keri, te ka taia na whangake, te ke tiko ni, tu whama ui. Tua raka ni ko nofa mapeo taritari, ai ka koriso tuku, I ngai whenga katoa peko tuku I he tano a, ka neka ki a koe Lavengamalie, tufa, o whātua te koe whamalo atu. I mamahi e ngawa e ki. Pehe ka te tau whou, ka mafo ka whenga Moimoi. Kada whamalo lahi a pito ki he prestene, koe tuku whakaloku fua, seng star. Ai, kataka o whai, mai tau ngawe o whai, koe ngahi kuna lahi, ku hi ko kau ai. Pehe whamalo ki hoku waifi, ka maha ku whamiri mo tu tawhaki, kai lava, ai ngāue, ai a koeni. Whaosi, tau whawhoko tope a koloria pa moe lang ki tōta o ona e whakawheta ia pa moe whakamalo. Reo rewa malanga, tua whai ki atu. Kore tau toi pas, ki he rea ko whai tau tāwe anta tau. E tau hoko atu ki he himi hono wā, whahauka tu e ho mero vi, koe fufua kore stutuku, ke whawhunga e whonua Sport Olimpiki. Ka hiri ko ia kore ki he whawharanglanga hontongo sike tare lahi si a si whakau pūri waki. Ke whae lotu whakatāpui, mo lotu whawhetai I he rep whou koeni tau I heni ke hono mālari. Whawhora himi hono ua ki tau toi hiwai. Ono tolunge au ono full mai fitu o himi, tolu ono fitu, mo mea kolunga ke tau hiwa. Sisu koe la alahi, mama koe o mamani, kia ke ulo me helangi kia te au. Westfausi, mama koe o mamani, mama foki o hewani, kia ke ulo me he langi kia te au.
se talohi. Waweka Kapi so se a mawaki. mafi. Pero kole pe ke whamalmalo at pe tala whakatap kakato. O e whonua me lotu ne kamata aki e masi aho koe ni. Te ke whahoko ai lotu tapuaki o e ngā mau ingani. Ko whawhetai lai pe ke eiki. Ko e aho mau inga ko eni. Na whai kia e tau amanaki. Pero fia lahi au pito ki eiki. Au mai koe ki aho ni. O mau koe ni ai polokalama. E wakai hifo, ke tō lahi eni. E kau taxi, kapteni, e ngai tau, e ako anga. Pea tau te fito ki ta whako ni o saia nisi. E mau koe ni ai folofola. Koe Filipe e nau tolu ai folofola koe ni. Koe mea pego, mahino koe kia te au. Koe nau tolu koe ni, hange koe mea ne whakahoko e toke taha ram takau. Mahino pe koe e nau pipiki ki eiki. Peu lau e folofola, hange peka te au ko nau to'o tata he ahoni. Pe nau pelutui o tukulolo kakato ki eiki. Neongo tuunga whakahako. Pe au ke ngau e mahu inga koia. Kua au sia e aho koe ni. Unau whakamooni pe. Koe eiki e mea kotoa. Pakoutui koe monu ia anga pe ia. Oe whotutu na whai he eiki ke whotu e apiako koe ni. Ke uho aki pe. Ai o tua. Ai apiako ni. Me he kamata anga o a o mai ke ahoni. Pautui koe whaamu pe ke hoko atu pe. Pau tau fia. Koe ngāwe koe ni, mai whotutu o kwhai. O kuhinga pe eiki. Ke hoko atu pe. Ui kawe ni he malae. Koe tui whakaongo a mamania ke kausai nisi. Kai whakawhetai. Ia tiki nau tolu koe ni he malae sai nisi i he ni. Unau tukulolo nau tolu, ke mahino pe whakaongo ki e otua. Kutui koe ki whatata, tau whanong ki ai, ke lau koe ni, kausai nisi. Ai whakatupu koe e tangata, na e kamata i e me whanki sele, hauai he monumanu au ke hengeri, pe au mai ai o toki hoko mai o tangata. Kai ke, koe tau kausai nisi. Ainu a nau tolu e ngau e aho koe ni, nau whakamooni mai pe nau tolu ia. Koe o tua, hange pe koe tala ai folofola. Kai ke nau mapelo, ke ngai fotutu, me whakaukau, whaonge a mamani, e ta whaaki. Sae nisi, pe ko tui kia e toko lahi. Koe ni whahoko mai pe me nau tolu. Koe o tua pe ia. Pe whakafoki kakato pe, a langi kia te ia. Kai ke, whawhetai lahi ki eiki, ko hiko wholofola ia, nau whiri, he aho ko ni ke mahino pe, nau mapelu ko toa pe nau tolu. Ki he otua, neongia nau tolu, kau he tumu. Malae o ako he ta whaki whasainisi. Pe kau ne malae o sipoti. Kai he ahoni, nau talamai, ko otua toka taha pe. Tau whafoka kato pe, gloria mo langi. Ke a ana pe ia, o whai aki, e tāpua ki o e aho koe ni. Ko kore ke tau lotu. E o tua mafi, o mau kau whātaha ki mau tolu. E to'o tata. Pero tui ki ho'o awhio, he aho mahu inga koe ni. Ne ongo ngahi ikuna kehe. Pea kawai mo ikuna ngawe mahu inga o e aho koe ni. Kau whakamo oni mai pe. O kau se vaniti mo tunga kau nanga. Na anau kamata e ki api akoni. Koe o tua toko taha pe.
Kai ke toi e kea. Koe ilo, moi poto. Pau kai ke lava whakatotoloa e ne ngahi whounga anaia. Pau mau whakamooni ai pe. Ke uhinga ko ia foilea otua koe otua ia. Oku i toa pe otua ia me tumutumu e kawako maalunga taha. I toa ho mau poto, i toa ho mau atamai. Pea mohona mau natula. Pako uhinga ufai tukulolo he aho ko eni. Pako utui koe tāpuaki e aho ni e otua. Mau hanga kakatu pe matou ke afiona. E fuaki kakatu pe ngā ue. Koe ngā ue pe ia fai e afiona. Honga ia ho mau loto, he mau hawhanau. Unau kei apasia pe ke afiona. Pea koe a uai pe ke aho ko eni. Neongo e lava i ngahi whatongia ke. Ihe ako, mo ngahi ngā ue o kunau whai. Ihe pule a ngā. Pehe ke ngahi poto ngā ue. Ngai siasi. Pehe ke ngai feitu ke. Ihe ope. Ahoni. Lea mai a fiona ia teki nau tonu. Koe lava mea kotoa pe. Fou pe ia miho o afio. E o tua. Mauhanga kato ki o afio. Ke afio mai. Si ngā ue kua lava. Whawhetai atu o tokoni. Ne o mau ofo. Anga mau whakau whakai tangata. Koe whakamole lahi e ni. Me ngā ue lahi kua whai. Whakawhetai. Whakamahino mai pe. I kai. Ko koe toko taha pe. Ko koe nage whai e whaki mai. Hange he pe koe wholofola ma whanongo ki ai. Mahulu o whaki. Tā mau te lava taha ki to tongi atu e ofa ai afiona. E ahoni e o tua. Mau whakamooni ki ngai. Lea whakaloto lahi mau whanongo ki ai. Oku ai afiona pe ai mea kotoa pe. Kai ke mau lava e mau toluia. Ke whakatotoloa. Pe whakakaukaua. Angahi mea oku omi e he afiona. Whai ata pe ia. O whatatau pe ko whina ngalo. Pe agu makehe au pito pe ia mea. Teki mau tolu. E o tua koe ngā ue ni ko lava. Mau lotu pe ke afiona. E hoko atu. Whakahoko whatongia ai whanau. Mga tuunga he ofa uku whai. Mau kore ke afiona. Tāpua ki. Ai loki ko eni. Whakamonu i ai. Oku i kai koe whale pe. Moe nau oku i ai. Mau lotu ko hui koe whanau. Te nau hoko atu. Ke hange pe koe whakaukau. Oi wholofola, whiri, e ki nau toluni si, kau koristu tuku ko e ni. Ke ai a whiona pe, ai mea kotoa pe, o hoko atu pe ia, e he whanau. A manaki te nau hoko atu, no whakaau ngai, ai fu ofa ko e ni ai a whiona. Mau lotu ke a whiona, eiki, wāri tata, ai lotu ko e ni. Hoko mai hosikaina, a whio tu mauai. Hoko koe fupou ao aho, pou a hulu mo tatake whanonga whai e whanau. Ka masi kau whai ako ko osi. Teu i peia he awhiona ke nau hoko atu. Ai ako, i he loki mahu inga koe ni. Mau lotu ke nau ngo i he taimi ko toa pe. O ku longo o tua pe. E ku kai ke nau di e kina. I heni pe ai awhiona. Hange koe tui a ki nau tolu. Na nau kamata i he apiako koe ni. Pana nau ilo pe e nau tolo. A whai ngā ongo, moe vela, moe mawhana, e kamata anga o e apiako ni. Pa koe wha ampe ia ke te wha foki mai pe. Ai vela moe ofa ko ia, hoko atu aki. E o tua, he teu o whai e ki nau tolo. Wha hoko ai e ikuna o ngā ue koe ni. Kai ko ia pe e ki mau lotu. Tāpu e kina whakataha i pe mo ki nau tolu ko e ni. Si kau koristu tuku. Kau ngā ue e awhiona ngai tapa kehe. O ku nau i heni. Ke whakahounga i pe ai ofa e awhiona i a teki nau tolu. Nau loto pe nau tolu ia ke whakatafe mai. Wha inasi aki ai koloa ko ia. Na e kamata ai whakawai ki nau tolu i he mo ui. Eiki
whakamonu ia e nau tolu me hoko atu whakahoko whatongia. O maui pe ke afiona eiki, ma whaampe ke hange ko whakaosi e wholofola ke omi, ke wharikiriki a ke aho koini, ke whakafoke atu pe, ke afiona ia. Koloria langi, ke ai afiona toko taha pe ia, i he apiako koini, ka mai ki loki koini, o pehe ai pe ia o wa, ke aho te ke hoko mai ai, o ke whaita tau pe, e whakalangilangi a o afio, he teu, o whai si whanau koini. Hoko ia koe tāpuake me monu, ke ki apiako koini. E o tua, koe mau lotu ia, mo mau amana ki rei ki ho o afio. O hoko atua e koe tataki, whakaosi, koe wheohi mahu inga aho koini, ke mau kei tō tonu ai peho loto i whina ngalo, pea toka mai pe ki ai, aho o hoi fua. E o tua, koe lotu ia moe amanaklerei ki ho o afio. Ko reia i he huafa si sukalais ko alo ka ko mau whakamoui. Emeni. O malo ki e tokonis ke tai lahe si asi whewhikau si o sifa Paulivaki, i he lava lotu whakatapui mo lotu whakawhetai, kui ngā koe ngāwe koe ia oe ahoni. Te tau hoko atu ke whakawhisiare hono whoaki ai ngāwe koe niki he ako, pēr whakahoko atu ia e se lai Valencia, koe Palestini o iako tutuku a Vikatoria ia. Ko ilo iau e iai kau koris tutuku te nau loto kovi, he au a se lai ke tuka Palestini. Kai ke ai whakataha ia e whakaukau e au a se lai ke tuka ko ia lotoka ene ke iako heni. Kako aniafi ia, koe ahoni eni. Pea koe ahoni, ure a pe ngā ue. Kouko le tau paspas, taitale rei, Palestini iako tutuku, Vikatoria. God is good. All the time. Hange pe koe whakahua MC, koe mone. Ka koe tāpuaki e whine motu ani. He koe hui koe pioneer nia e waunoa. Neongo pe ngahi tax koe ni. Ka mahino mai na uwhaiako mo uiau. Koe na wau ke aho ni, koe whaiako le son whakalotu na aku whai. Kore pe ke tapu ke o tua mafi. Ai au ana e ahon. Pa koe aho mahu ingani tau whakatahai. Tapu ke tamatu i o Tonga tupo wono. Moe kuini o Tonga, kuini na naspau tuku pea moha amo he ofo. Tapu ke hou eiki, pe ke he paremia o Tonga. Moe Tonga kotoa pe o mea mai, mo whanongo mai, me he live stream ko eni ai walufitu poine nima. Tapu ma ke he foki, i heni ki he tokon sekretari lahe sias Tokaikolo, pe he ke kau whaiwhekau kotoa pe. Tapu foki he Palestine lahe o koristutuku o Lavengamalie, sione seng sta saulala, pe he ke tare ki ta, mo i pure ako o Lavengamalie. O whiewhia hau loto ke uwhai halea, whafofonga i atu ai koristutuku, Lavengamalie o Meripoane, e mau fu whiewhia whakataha, mo e mau partner he project ko eni, Caroline Finau, i he lava lelei hono huufi, ai mea ofa ko e Science Lab, ai koris Lavengamalie. E kai ngalo hataimi, i a tek mau tolu, ai korisini, he na e fatu, he na e whai ai hono lalanga, e mau mo ui whakalau Marie. Pea kui kaito e tuku halelei, ko e oso singa Marie, o whai aki ho mau lelei taha, ke tokoni mai, ke korisi, whakangalo ngā tahe e mau mo ui, kako Lavengamalie. Ok mau tui mo talamonu whiewhia, ok mau tui te mo whiewhia, i he lepi ko eni, mo e tokoni a e wha ke whana wako, mo e nā wako ke to iloha mea make, pai kai ngatai, kai to e lava whoke nau ngahi sivi e whakahoko ko ia i e kaha u. Pea neongo e mau nofo muri, pea neongo e whaingata ai ngahi mea aku totongi. Kai tuku ai e mau tuku ta whaaki haki se niti, koe hui me ngahi ngāwe, ai koristu tuku a Lavengamalie i Meripoane, koe hui ke hoko atu aki,
ai whatongia ki he kaha u i he korisloro tonga. Whakamalo lahi whokiheni, kia toke tā William Takau. Ko ui koe tu oku ne whai melipoane. Pea whai angi ai e ne whetu taki o maulave ko toa mai i he tāpua ki o e ahoni. Whaftai whoko hui koe tangata iki whai whekau o melipoane. Se ne fie mui mui mai a ki mautolu. Ko hui koe aho mahu ingani. Pea koe ai tala monu heni. Pea moe ofalahi atu. Ki korisi ko mau mafu pe eni. Lavengamalie. Koe ui ngā pe, ko si sukalaisi. Aini kou tau teu, whakamanatu hono aho aloi. Pea kou tala monu atu, ke korislo tonga. O whalahi atu tawange ke mau mau, ha Christmas fie fia, mo ha tau fo o monu ia. O whaat ke kau whaiako, kai pehe ke whana wako lolo tonga, tua o whaat. Ko kore pehen ke toke tā, o ne loto mai foko iko palestini ke whahoko no ave ki, kau kai ke ulawa pu ake hingwai motu amuri. Ko ia ko kore peau ka William whamore more mai ken. Ko Simon. Te teu ki no whanke ko ia. Oi ki he bai. Whamore more pe. Lepo. Kore at peheni ki he. Kia Simon. Whamore more mai ki muani. Please come along. Katak whamore more pe. Tatari ni ki ono whake o ki. E ka tūma hoki o e lep koe ni ku tuku ia I whalilahi me koe whapai koe I olo mai holo e pia ko ka I la roi hanga ki mala e ka pulu. Ta potu koe ki whai toka. Katak whamore more pe. Whai whekau se au hapai, whaiva, whamore more mai mua, pe osia e tok whake at lewa ki ikea, Simon. Sorry. Whiunga hoki e lep koe ni no whakato ano. Wai le nei I wheweka no whakanau nao mo e wakilu tama no whawhetupu. Whaikatoi e kore sutupu koe ia. Amari pāne puka preseni e ni. Koe taimini e tatalai, ngā ue koe ni kua kamatapa ko hiri ko ia e kore ki he ke whawhalanglangi ke mea mai o kose ripine pia mo whake e peki ke whakaama. I he langlangi o tua mafi, o tua koe tamai, alo, mo e lau mare mao ni o ni ke tatala ai ngā ue koe ni. Koe tātolu. Ki taha hea tātolu ko ia. O tisema. LCC. Center of Excellence in Science o toi koe o lumai e mata paha. Hoko atu ki no kosi koe ripine mono whakawa e repe. Koe ripine ni e kosi kai whakawa e repe. Koe kau whapuiaki tatau. Kosi ene ripine, pas mai. Koe ia mini tahaua. Kokore tau tuu ai, Koe whawa ai mata paha I he taimini. Kai hiwa ai supilante pe uwhawe I.
E hua te kau whawhe ki loto, ahi e ngāua koe ko lava, Filipe ko ia, ne maupe, nau mea mai, hoko te tau prokalama. Koe whawhe ke hua e kau whawhe ki loto ki Parifuku e nere epe. Moimoi ai e tahe mau mea whaita, ki o mai e ngai whongatama me loto. Kore ke kau i whi, ai pia tau whasi. E whakoe e tatari tua ni kai e whai a koe ki loto ku marumaru pe. Lavengamalie e hita mini, moko pitu e ka ku marumaru bang tola pe mga kusituk na heni pe ke tatari whiwhia te ka kusituk o ia. Moi ke kai ngalotu. Oi, Tokaikolo e kala istimi meripoani. Ana tolo ina nawanga ko ia o whapaanga ai lep koe ni. Ai e koe whalere i o loki pepe whakono whakanau na wai whalere i koe ia loki nai he takilu ono mano whawhe ia pena teanga koe whalere i mea ngawe koe loto kawa ngai whaito o moe umea ke he kasa moe utawa koe ia o arwa ke he wakilu tamano whawhe. Whatange ko tawa whatama ka ko suko ia e Krista Lavengamalie i tonga ni peka motor ko ia i Murina e ma momea mai e live stream i taimini ko tonga ahi ni wako ko ia i he taimini rawa ia tola ko ia kna tolu i Australia kna o kama Kenny Tawe a tangata mo whewhini. Ege a tano tei i ki Canberra. E ma whakau mafu. E vega mo tolko ia i Maripane. E ko whenga ke huki loto. Kau i pepo kai kau solo tonga gladi ko ia i taimini i tu ani bai mau i ai i taimini tu hanga ko ki la e spoti bai me kapa ka pe ko ia o a pe ko e huma ko ia ki loto a to la habe do na hu ki loto te fa mari ke asma ngai ata ko e me loto ngai min si de da mama tale ki loto ki tu ko e loto ka hanga ko le ko ia do ta rem ta ka wa nai ni la be ko ia o mau ngai be ke ta ba kwa viski ko ni ko asmai ai le ko ia i loto ta me de to ga ngai tesi o to ko ia o so kana na ko to Pego sai pe ai laptop, ai computer, i he tesko da pego ia ga ko foto ai ko tese nima i ta va ke ta ha. Tese nima ta va ke ta ha ma teski mo ke fa ko mo u le ka to. Pego nga sat ko e ta va ki. Ai ko ga i ofi fo ni ko ke u me ba na na wen ko sai nga u ai ma ngai kong ko ke na nga o ke na nga o hoko ba ka Chinese ko ia. Ngai me ko to ko elektronika fo moi ta hai ni ko de ba ko e me nga o ko na nga fo de ari e time ni si ma mo u le pi ta fa ki ai o computer ka ia ngai ta fa ki na nga o aki Wanga peka e whamatara ko ia ane nai ko mau e unau ko ia e uta whakotoa e loki ko ni te waka e tuke ngai mei no u me ko unau sanga tukiloto ke
ngau ake o kawai ba mo e ume so ata ai ko u test tube ko u flask ai ko papo ke ma o test ko ke tava para chemistry ia pe bevo ke kasa ke na nga ko o hate ko wa kanga ko pangi Bunsen burners mo ume ava Chinese pe ngai lok Chinese nga mahani de vakai ko ia ko se bebe mo tepi mai I loto I Tesco ni de favo vakai do ko favo fa abito ai e ko ta pa ke de ta na u ia ko ia I te meni ko ba u de vakai ki ai ni favo fa pe as mai moi kau whaia ko fōu, mahal tēnā whaia ko e lok sainisi. Kai ko e scholarship o ko ia ko whaki e chapter ko ia me Melbourne tēnā onga to tongi a e pure. O e waa sainisi a kai tonga wahenga a e pure anga pe e sayangi. Pea be whoke nau to tongi mo scholarship ki he to taha ko sainis le. Ta ko te wakaya te utawha ko toko e ngai mea fua. Ko umita na o sanga po to mai mo uai ke ko ia e ko kai ko ia ko ha me ko ha ko ko be ko kai tak mamata I loto kaya ko na poda no ai ko ta no ni sa ni ba ba ke ki mama ko ia I lepi ta mini ko sma u ka to me ma winga bito ko ki ai laboratory ke sai ai mama I na hanga nga ai ba ko si asma ya mama pa bita mama ko na nga de ko ki mama abito ko ia ai lo ki ko ni ko ba kai ho ni ngai me nga ko no nga de Kambi ko mo model ko me mai live stream mo mata ton ki ngai me ko to ko ai model ko ai re tio ko ko mata la tu ngai gong ke ko I ta mini ai ni tu ko ia ai go mai be e mo fa ta me lo to ke me mo ka et ke me do ani pa mo model ko to ko ia ko hena ke maui be mo ka wi fige mai be vangi faskoni kita tatarek be ke lava ai ko ai loto kwata ke be foki ai MC be kwata ke ani Paula fo taufa ya ga wai no ko ia ki mo ga ba ka mata e por ga mai nga hi pui to ko ni tuk mai MC ai na wongo I ko fika mo sa ni si abia ko ni ki holo ba ko ngai ni por ga ma ga no ranga ya ke to e falele ko ni o e laboratory ko ni e dai mi ga de ba ka ke ngai me no nga po to ko e lo to si ma abo abito awan ko ya Toh bebo ke mata ba ko LCC Lavengamalie Christian College Center of Excellence in Science. Ai now ko to ai ni now ni ho te kai ke anpeki ko ke fa abe e mila. Mo upuha ko ia na e popular mai ai. Todo ko ya ko ka to hanga tu ke foto be ya mo na do ka fa ya ko ke na u o mai ki loko ni ka te bakaya tu I now o ko ari u now for ka me ai o ke to ke tava ko fisiki te o kai atu ngahi mita mo ngahi me ko asma I ta mini ko to ta ko ia
Dokta Abria mitakau na ne hako mai ke kau mo na ulava mai mo kau kosu tok mo kai ngalot ko ia me Melbourne ko e dokta ia I nuclear physics. Ko e tokata I fisiki whaka atomi na utau ta no ko ki ai I taimi. Ko e lava ko ia ahi. La come de fai per moerea e dokta te vita Tonga fassi. Ko e tokata sino ia. Fai per moe I taulunga. Ai ko stolo Tonga pe ko now entertainment. Leva malo tarekda ko ia. Ai Tokaikolo nema ia kakau whakatoki. Ia hemi toko, ia lo toko lewa. Kau whia e Christian Tonga, Lavengamalie Christian College. Kei tai tari peko, kei loto me kau ai. Tau kai peke kau marwe kua kau whaiako pe tena tohe mai ke hei koresi. Ke nau huma e whaiako I laksa. Ni te makai te ngai pofonga kua aslato. E whai pe ai. Mama tala tala. Ka tau ta tari pe. Mai kau iwi. Okay, tai dal pe lava hi con la hin la ro ma tu che be con el otro na ho kai ke na ko ni pala wasina nga ta o mama be me ke ala ba de fana wa ko ki ai kai ke ko na ho ki fo lo ko ya ai wa kai ko fa ta ke ni ko si ma tu Paula Taufa. Cái phải bị ai cái ngày nào ý lo to. Cái mà bé họ cái cao wifi. Kau ko hoke mai kau ahi miloto.
Hiria e ahia te ka whakawhi ki he lepi sainis koe ni ko si Lavengamalie ko tu tau whiwhia o tau pesio ki he alu whalgalaka pe whae teknolosia pe au tau honga i alahi monia. Te tau hoka atu ki he rea ai taxi o e tahiwa hiwa fitu pe ko e fofua koristutuku ia ke hoko ko ha toke tā sino. Toke tā te vita tunga fasi. Tapa mo ia fea o tuaha tau loto lotonga. Tau tui. Uni hen ki tau pua ke tau fea hea koen. Kore ke u whamalmalo atu. Whatapu katoa pe ko whaihe ngahi moaki lea. Ka atama mo ke u whamonua hau koloa. O tō mo ke ah koen. Koe awha whewhia ni ka te ki tau tolu. Kau whaingata ama upe ke te whai harea o si hafu ngau whaafofa. Ko pau pe ke te whinga ke tau ke standard e ngau e koene. Mā whanalot tope taha taimi te whokmaki Lavengamalie. Mo toa koe nina ke kia hakure o ki Lavengamalie. Ne kia taimi anau rea ai. Ne kia Matapu rea huen. Ko whamalola hea ki he komitea Victoria Parnasi mo kalo. O mai Lavengamalie koe mako. Ke tua toi he kapea ko Lavengamalie. Ko wakai whaki he polokalama ku pehe ko speech of inspire. Pa ko wongo ilahi aku pita ku tuat me muani. Katok pese te te awe tamasi ako. Katok tatang mo fai ako. Aku hea ni kau fai ako. Whamaloat ka te motol. Mere kafa. Tu vai tau eren. Dem takau. Lopet kafa. Kele disfonua. Taimina mo kalo se fai ai ka inga ka mutua koen. Ko kor famre mora te MC. Ko hinga naki ka taimi te urea i Lavengamalie he ke yako. Ka lolo amua e kurea he hata koen. Ko tok Lavengamalie en ke te fok marea i Lavengamalie. Ko kinga ko te vita mot mano tunga fas. Ko lere merk mi kanok pol mo ahau. O no foi tofoa. Fica fitu au he whanau e toko walo. Mau hoa, salome, ai mau ki whanau tangata e toko ua. Ko ngai whara mahak vai ola ko hoko toke tātafa. Whingā koe nei whahe tau e hongo fulu. Tau e ona te whingā ki to undergrads. Whiri rewa e malai ta wha ke hoko ai toke tātafa. Whai ai e whingā he tau e wha. Hoko rewa ka tō tahanga au e whara mahak vai ola ko surgeon. Ki mua patok whai ku rea ko la kor famre more pe na hanga hirea e ngare u te hiksia, ngare u te pore pore. Rea whataha bewa me apostol ko Paula, kakai korinto. Ngahi mea ko tau pe ko mea fuaki. Paka Paula ko mea uke mau ko fuaki, hau tau pore pore. Whakatotolo koe e stati koe ki he ako. Peset pe nima, o manatu he tamasi ako, hire hangahi wike o ka pau e whanongo. Peset pe hongo fulu, o ka pau e lahi toko tahaka ene nauti, tene kei manatu i hire hangahi wike. Peset e fit nima e manatu he tamasi ako, o ka pau tene lau,
ane mahino, ane practice ane mea koia. Koia utau whakawa he ahon. Mea irewa, ka pate ne practice pan te whai ako e hata. Wa au ke pese te hiwa nā tene mana tui e tamasi ako. Wai whamalo lahi atu. Kau taha ko tutuka a Victoria. Pehe ki a Caroline. Mo lota toa. Mo toa. Fufatongi a mamafa koen. Tau whiawhia ko toa he ahon. Mea tau mamata ke he ahon ni. Tēnā te ke tamasi ako ke ne mana tui e pese te whitu nima. A mea wako he whai ako. Ke ne whai e ngā ue ko iai he loklepi. Ke ne mana tui ia. Te ngalahi o e na mo ui. Ngahi mea ko tau peho tau ngahi ātakai. Na whakatupu ia e he research. Ko whakatotolo. Mai ka koe no ko urea toai. Ngahi mea lere utau he tawhaki. Ka pau nei kai ka whakatotolo. Hiki ki tau lawai. O sia he aha koe. Ka tupu e mua ke u lere peho ku leini. Ko kore whamore more ko uilo pe ulahi a haako. I malai tawha. Tau walunga fulu tupu. Ku whangai whakatapu. Nai lahi ngahi mahek. Ko peptic ulcer pe koe palanga kau hu whangai whakatapu. Ko ngahi tawhalalahi nai whai maman. Pe nai lahi apito ngahi palpare ma. Pe lahi no complication ni. Pe maalawa pe o mate handi. Tahiwa hiwa tahana e whake Nobel Prize. Ki hongo tangata Australia. Marshall mo Warren. Ko na fuafua ilo ia whakatupunga palanga kau ia e bacteria. Pia me ia i uliri urewe tawhaka ke te whai ia tai nimi. Kau lava behe a kau o tamate. Tupu ko toi ngahi mea ko nina e whai ia he lepi. Nei mau ia he whakatotolo. Ahonu tauhanga o kamatai hono te whakafoki ki tautolo ki he lepi. Foundation leleen ki ngawe e tamasi ako he kahau. Mau whakahua be huat ki lotoko huat pa mo e whaiako e ta. Mana te taim nei wha lava dawa i tā ki tonga hai ki kore mei ke mikare ki whakakato aki. Mau mea chemistry. E ngā beka mau lava he sivi pe mo whenga e mau ai ki kakato. Aho ni ko tuyo monu ia lahe apito. Lavengamalie. Koe ke ngata pehe fōwai repi. Mau e ngahi ke mikare nei ke mau mau. Mau me ngahi mea ngā ue e tūnga lolotonga. O hange koe lea e Palestini. Koe a fie mo e fie. Toi pe halam. Whamalot kau whaiako. Whamalot kau ako tutuku. Whakaukau maolunga koen. O mon pe kone o pepe ko whea wheitu te tau aloi. Kai ki ngalo Lavengamalie e te tau tolu. Ka tupe mua ke u whae kurea u hinga na e wahe mai ka te au. Ke hoka whalotola. Ka kou tui koe rea koe ni aonga lahi peke he kau iwi. Kou kore whamure more at ka te motolu. Waha ngahi mea na wako i Lavengamalie. Mea na tukuloto i a te au. Ka kou tui e aonga, ka pana aonga ka te ahe ahko ia. Aonga i ka te motolu. Life lesson, ulaki, mo uia klais. Whamomua e iki ho mea ko tape. Mati wana tol tol. Tāna ki a te ngahi mea ko tape ka te kumotol. Nau tara si suhe ku ako i Lavengamalie, tahiwa hiwa ni ma. Ako kei tui whapapau. Ko eiko ia, hinga kou tua tahe ahan. Whika hua. Never afraid to fail. Ko go repeat out. Na fo mono to o. Na to fo mono ulaki. E taim lahe hoko ho to. Ya ko ko mo ui. Ko ke lawe taim ke to ai. Ma winga en taim ho tu hake. Tangata ko Alexander Fleming. Tolu noa novema tahiwa wa tolu. Fok mai mehene holiday. Ko 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 mai mehene
Pene hau le was cheke ngahi peleti ne whae ne whakatotolo. Pene hau cheke ne peleti whakatotolo, baka ne whinge ke ne tānaki katoa mai ne ngahi peleti, pene pehe ke ne hanga o laku. Wai ki pelete e tahau hama ke. Hama ke he ko ia, na uilo rewa ui ai whangai o kune hanga produce. Ai huhua ko penicillin, takon nia ke ne whai toha infection. Talo me ai batak hae kau tangata, na mau mai penicillin ni. O wau beke ahon, tau ilo rewa whai to, kai hao pneumonia, kai hao hanga tāmaki, aonga ke antibiotiki. Na kamata whakatotolo koe ni, na whai he lepi. Kare toenga ngahi eika koe nei hanga he tangata koe ni o ai, koe ne tau mua ke ne lako. Na ne pehe ne ke lava ne whakatotolo. Na e tahe adik nā tolu. Na mau ai whai to, o ke ngā aki mamani katoa. O te mana si hoto, koe ke ngata anga i e mo oi. O e lau hoto, e lau hotu. Whia tolu, whotua hanga maheni ki ho mo ui. Te ai peke whaingo fua. Make it simple. Ko kamata le rei, o vai ua ngā aue. E tau whaasi lang maari e. Now make a commitment. A repeat out. Commitment you laki, he ke tau mui he ako. Me he aha ula ke hua ako, he ke tau mui he ako. Wau ke aha whao se ako. Whaingo fua be. Make it simple. Ka ke ngawe aki. Make it a commitment te ke whai. Ko whapapau koe nau tau hiki ai. Tēnā ose ako tau koe na te ki tō mui ki hako. Patok tānaki rewa ki ai. O pau ki wako he ahko tāpe. Tā tau koe pika toko naki. Koe aha mālolo. Nau a he whāhengi heng. Pau hau ai pika hako. Te umohe beha ngā fulupa uli. Ke te owai ko a he ngā fulu. Ka ko pau pika a he whāhengi heng. Ke commitment ka ia, ma tako na kau whai ako, nau ilo pe ahonola. Ka pau te ke toa e whakakau, te ke utu ia koe mea ke whai. Pau te ke tōtou whai e mea koe ia, e hoko e koe anga mahen. Pau te ke whai anga mahen iha mea, e hoko ia koe hoto anga maui. Whia wha, ngawe malo, e whakataki. Hard work and persevere. O whiawhia ku I hene ku whai ako whika. Naki ke whika ila mari he tau e ua. Na uri ake whika he taimi koe na pehe mea ua son whiri. Au whiri whai ngofua. Tau whaaske ila mari e. Ululea ka waitahe fufua kalasi ulaki. Tāngi ko awen te u hao whika. Eke mai whai ko ka te au. Pero ke whika ko he tae uha ko ose. O tang iyo. Eke whika. Na marimari pa vai tau, ke ilo pa mena hene whakau kau. Pena ne loto ke tare he opsin whika peka. Ka en tuangi pe au ke hug he loke akau. Na mai clever commitment, ko kau ngā mea koe na sai tahe na whika. Paka pau lewa kene hanga ia whai ako iau, he whi tau e ua koe na kiki lava. Nau aten he klas whika ko tāpe. Pea nau whai exercise puka fomo no he tau koe me he kamatake he os. Pea kiki e misa whai exercise. Ngai malo. Akata kla. Whika ono,
God time is always the best time. E time e atua, time lele i taha pe. Hire whamona hene na huat ke whamwhita breanga, time ka whamwhitu na i taha pe. Pa huata whamwhita breanga. Hire e whamwhitu na ke whamahina ka te au e applies class ipi. Ko au nau whiako mata i toha. Nau lera drewa ki USP e whakai keke. Ko alo resisita. Ko alo whire ngahi le sunshine i si. Ke to biology, chemistry, mo e whika. Tau mua te waka mata i toha. Taimea na whakai keke ato ai koe totongi ako. Aha koe ako whi unite tahana panga e wangi au tupu. O hena huk tau ke te. Ko hena ni totongi wako. Malolo tangata iki ko ki tau tolu. Ika ki ngau e whine iki. Naki ki te ala tala kia ma mawhai ako. Nalba le sisita USP, ka nao si ilo beki ki wako he ki lava a fort. Ke totangi unity. Lolo tonga ko iagu kei wha algo mau klasi USP, tua ki hele te o ia e ako nesi ka e Kunsalo te School of Nursing. Ko mana tui puke tau koe tahiwa fitu, nai maua e he foha e MC e klasio na Lavengamalie. Makasine tau koe matau mua loa koe nes. Mahana mana koe nes tangatahe taimua na kei fo. Paula lewa tohi he nesi pau huki ai. E tok tau whaos ke he nesi, au tohi lewe ke sklasipi. Tok mau lewe ke o alu, waka tohi tau. E ngai taim lah, ko usiu lah he taim na e more ka pau nau alu hanga tonu be. A kou tui, hange be ko sisu he ne alu ki ala salo si. Tanga mere mo maata, ka pau na ke ihen, na mo uibe ho matunga ane. Amona punake 4 days late, he's still on time. Fasak betala noi ahakon, kita lalot. Taim kena fofo ala tai ke haka to eta. O tu e fare mahaki i kolo i suva. O Paula ke ale ta ula kia me ta war no fo ia. Feitu uia ku vi mai le ona ke mai le fitu ba me suva. Ma va hele ta mitanga me tang fefine ko Paula ke mal mata no fe ki feitu o ki maulal. No fe tang fefine fitu malunga we pasi. Pa ile pasi ako al he pongpong ko to ape. He aho ko to ape. Ke ave ki matol ke ako fale mahaki. Ke fumahina ka te ave taime pasi he kamata wike ulaki. Pasi tahta ko ma va he hafe valu. Pas leve ta ma va he to kwata ki he valu. Ako to pe ko pau ke te lue, ko pau pe ke uhake me ki fei tu ko no fai. Ke alo ma e pasi. Taha ko alatu pa kulere e fauri pasi. Paure ke tule pasi ke ma ka pa ke ma e pasi. Ke te to mui ke ako. Paure ke ulere mui he pasi. O tule pasi pa tu e pasi pa heka al. Nai tau e ni ki muin ko no fore fa kau. Hai mena tule e pasi he ako. Whanawako. Koe taimi waha o misi waha o visone. Paubeki ke lue koe lo e whaingata. Paubeki ke hake he mounga. Paubeki ke lahi ho a. Pauko ho tau mua ia. Ko paubeki ke lere. Ko paubeki ke ture pasi ko ho tau mua. Ke au ke wha amu ke ai. Kapag ko fra amu ia, chase that bus. Nenga ne whaingata a. Nenga ne tahake hake. Okay, mawa e o tuaia te koe. Te lava pe chase that bus. Pasi au ne mai a manaki.
tamua o pau ke whawhetaianga aha koe ia, I never give up. Nei aha taim nau fo e. Kako naki ka tiki tau tolu, o aha taim, e fiu henga ele rei. Never give up. Heo misi o whai. Whamaloat ke he kau whai whikau. Whamaloat ke he kau whai ako. Whamaloat ke he tokataka ta bilango mai rie. Na mo tapa mai. Wau sia he mutane tunga e akoen. Sia e kurea ke whai whamalo. Kore peke heo tuake ni hanga tāpe kina ki moto. Whafono munga he anga mea. Ka hirioki ke ilang lang pea e tua. Lavengamalie, oe manawa hei ho tō. Peko ho whehalaki, peko ho wheile. Ai hau rūtini ki ho moui. Ngai mālohi mo whakataki. Ka taimai o tua, ko ia peu lelei taha. Moui a klais. Lewe lewe rea, tatawat. Whamalo ki toke tāhe rea whawhawha mōni. Peo kore toke tā puke puke ho nouti. Te te whoku mai koe whe puere tau whoue whotua e a ko rea ki kore si Lavengamalie. Peo kore tare kita, whiri mai tau kau kore si tutuku peheni. Pai toko tāhe mahina. Hau rea ke whanau a ko, ke whanotolahe ke tinginau tō. Ka matai he toke tā e whe puere tau whoou. Ko rea mahuinga e nia ke whanonga tau whanau ki ai. Pea ko whamalo atu e tā. Kai ki ulawa e le rea, ai lolo e rea. Ko ngau kano le rea e rea ia. Tō lahi whoke ka kai u rea lolo, but they say nothing. Ka whawhetai. Puepuke ho nouti, whepure tau whou. Tau hoko atu ki he programa whamei te. E whai e kau iwi e nau item e taha. Hoko mai kolisiu ai nau item e taha. Tau whoke kau iwi nau item e taha pa tau alu ke flow show. Nau item e tolu. Pea hiri pe ko ia, pea whaere whamalo. Pea moe himi tuku. Pea tau lotu tuku. Wawe te peo se tau programa. Ai ke tau kolosi ke tau kau iwi. Whanau. Ke iki apito apito tau whanau tau whoke o. Kamata milalo no ako ia ki nau tolu. Iau kia Tonga. Tau pore tau kau iwi koe ni i e kahau. Ka koe mea te pū mā tau kau whai hiwa le rei. Tau ngai siasi he kahau. Tēnā whai ai te metaha. Teu mai kore si Lavengamalie ke nau ai te metaha. Tau whoki he kau iwi. Nau ai te metaha. Tau alu ke kau flow show. Ai te metolu. Pea whai rea whamalo. Himi. Pe tau lo tuku.
Ta hoka atu he item ko ia ai korisi Lavengamalie. Item pe taha. Ta hoka atu ki ai o skata foke ka wifi hok mai flow so. Fai na ngai fai vai tolu. Pe aus puga pa fai da o malo. Tau him pe akelesi leva. Kotala eni o Tokaikolo Ketali eme a oe a o Mua e la maholoto Tapuang e moe haue fonua Pea tapu mo e tu I whaleua Mga hiha a he katoanga Ke tau fie fia he kaweinga
he langi kua tau, a usia mea te manatu, taha hiva fitu walu, toho e waka teu teu e whanau, mei isi pite ki ha whanua, mahua tu whau. Tai nai ki mo uma saione, ke whakapapau, kau pe au o e toa wha. Isa e hono ta au, ka kua whanoa e ni tau, Tokaikolo whakaafo atu. me korisi. Tau foki ki he kawifi nau item whakaosien. Pe a osko e pa hokomai flow show. Ai nau whaiwe tolu. Pe tau kolosi lewa ke kon whaosi.
Ifi maari e koia. Koe whenga whukani whakakea ke mai tau ifi. Na tau au ke tumu koia koe tau mau e sivi ifi a tonga ni he tau ho koe fitu. Pea tutuni lewa palestini e rifau. Ke oanga whenga maari e ke ngahi apiako ke he. Pea kai lewa ke tau toe kau he whiau hui e taimi koia. Kau te whakakea ke hakeni. Taimi kona whakakea ke he tau kosi. Ko mei manamasi e nau whao ko whaare putu pe o si ka foi fasi pe kai. Kau ke hea wita hoti hange koe mumea ki ai. Pau tau whawhetai ki langa ko ia ifi tau whanau. Ka tau hoko atu ke tau flow show, ai nau whaiva e tolu. Ai nau whaiva e tolu, teu whugeni tau o pia moe ngahi whaiva, ngahi hiva, pe ke ifi ki okalani ki he teu ko ia o tau aptanga whakonferenisi tau ni. Pea koe kongani ngai teu koe ki ai, ko kore mo pas mai tai tari le rei e tau kau flow show.
so. Ke konga sisi pena e nau teu koe ki folau. Te tau hoko atu ke tau o lunga ai kau folau koe a me miripoane. Nau loto pe ke whaihanau tau o lunga, kau mai ke programa koe a honi. Pe koe Lavengamalie koe ni, ka atoa kotoa kau folau mo lava mai ki loto. Teu ke whakahoko ho mo tau lunga, pe koe ne hiri pe koe ia, pe a whairewa ere a whamalo. Hau ka flau, meripoane. O si mau pe homo fasi ki he DJ. DJ, mau pe fasi tu mai. Vere vela ka ingani. Ta hoko atu ke tare ki tāko, ke ne whakahoko ai rea whamalo ko ia e whiawhini. Pea hiri kata hoko atu ke himi, pea moe lotu whakaosi. Whamalo lahi atu ka inga me miripoane, whameite, pea moe kau whakataha. Mea whawhiwhia a honi. Ange paku pe tare ia ke MC. Tau whanima koe ako maurere i kia whanongo pa mō mai rewa. Tau kātoanga ai.
si viri a mere. Ka mo katoa ke tā whasi tau mate na unaua ke katoanga koe tau whāti ba. Te tau manatu mai ki ahoni. Ka ko tonga monu ia fokeni, o tau lotu, tau hufirepi, tau sio whaiva, pe tau tau olu ngai whanongo mo fia la. Wang whenga mare ko ni ke tare ki tāko, whaho atu e rea whamalo, hoko atu ki e himi, e mo lotuku. Whawhatai kia Sihova, a hokulau maari e. Moia ko tau pē, o kia te au, whakawheta, ki ono huafa, ma o ni e. Whawhatai kia Sihova, a hokulau maari e, pia hoa na ngalo, ene mea ofa, puri pē. Ai au ne whakamore more, e tā ngahara ko tau pē. Ai au ne whaito. O ngahi mahako dope. Ai au ne huhui me he auha. Ai tau mo ui. Ai ne whakakalauni a ki taua. E ne ofa. O ne whai whaatu. Tulou. Tukeu whamalmalu atu. Tala au whaki ko whai. E whakatau kei o e aho. O lotu le reina kamata aki e tau maalari. O e katoanga whawhiewhia. O e aho koen. Kau wheia ai ulaki o e whamalo. E o tua maf. O e vuni walu. Koe ala maiti. Koe au niu. Ko potoia. Ane finangalo. Ke fotu. O a fau mai. Uraki ongo taki mua. Waifkau senturia lot kaloi. Waifkau di fau varea saulala. Ke ia e whare mama. Ia whahingoa ia ko Lavengamalie e. Ia whaki mono moto fish mu. Moto taukakapa. Mou ia kalais. Whatulou. Kioa. Kamu tamlea. E kua mokoi! E la hopo hono I kua ngā. Ke ako a Tokaikolo. Me University o Kalaisi e Pasifiki. E Lavengamalie ai. Me ako tokamu. Ako lauto. Ngai koris. O ako wha teknikale. Whamalo, ek pare mia ka koe minista e ako. E ponunga e ako e pure anga. E poupou ak. Whetokoni aki. E tāki nima whakata. E ako anga whakaristiane I Tonga. Ko Lavengamalie. Patulou at. Taraik pasten yo sias Tokaikolo e Kalaisi. Whaikau saia whapuak te daf. Skel lahi, whaikau se hospita kawa. Tokon skel lahi, whaikau se si whapori wak. Whaikau ai sake, whaiwa paongo, whafofonga kau whaikau sea kotoa pe. Whaikau sione mate kako lava koloi mo kotoa kau whaikau kotoa e Tokaikolo e Kalaisi. Ka mai se stapu e iki. O kounga. Yo mo potnga we ako. Ai lotu mo e hufia.
koe whākinanga, koe whare mahama, ngahi ako anga e tokai. Whatulo wat ikini hala toaf. Moi komiti, ai mātua tau whanau, moi kau whai ako. Waweta e tūta whaki. Waweta e poupou. Waweta e whaki. Waweta e whakapare. Waweta e whaki scholarship. Kai maari e ai. Ai tō ako lolo Tonga. O Lavengamalie. Tulawat. Kau koristu tuk. E a koanga whakaristiane pēta. E o Tonga. Kamata taiwa wanoa. Lavengamalie Christian College. Ne one taukakapa ko ne huai Christians. Au tau whawheta. Kau tuana ne hike maalunga. E tau turifua he tui. E tau toka one. Ahoni, talamai, Lavengamalie Christian College, Center of Excellence in Science. Amen. 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 Hiki ke maalunga. Hiki maalunga. Ke karistiane pe. E ne pore e excellence. Toi tā, e amta kau. Kalalaine whinau. Homelovi. Selai, Valencia. Te vita tau fō. Kamasi kau wholau kotoa. Me Victoria, Australia. O whafofongat. Ai pure ako. Hete o vāsai ni si. Risita kawhus. Whaiako chemistry. Waimu kau whaiako biology e tō tōru. Serina sinpata. Siripavaki. Seini kenge. Waimu whaiako fisike ua. Ki kaunanga, tohi ate ne scholarship. Hoko ate whika mo fisiki. O ku ngāwe he ako si, te ngāwe mai ke korisi, sela matakayonga. Whanau tāma pe Lavengamalie. Me motua au whaua. O whiawhia he whotua e hingoa. Toi tā, koe moto ia, a science department. Tōki mua, e au ke tumu, mo e ngeia mo e langi o tua. Excellence and distinction for God's glory from Lavengamalie in science. Pawhatai o huekina, ai ola kau paionia. Kau ko mariwatu. Excellence in biology. Distinction in physics. Tie up with Tonga High School. Why not? From Lavengamalie. Ko tau tānoa pehe, ko tau whawheta, ko tau otua. Ne hike maalunga, ai moto, ai hingoa, ai kawenga wholau. Koe ui koe otua. Ko kalaisi koe na ne whotu koe ha tau potoanga. Ko tau whatonu hia angaia. Ko tau whamaonioni angaia. Koe ha tau hui. Te ana ngalo, koe ngai kaunga mea, o Lavengamalie. Ke tō Lavengamalie ko ni ke whafonga whamalo. Ure ako, moe ako anga, maalunga Tonga High School. Ure ako, koris kaunga api o Lavengamalie,
Kailulu. Koristonga ki a tere. University o Pacific Tonga, USP. Ngahi a koangain na tokoni mai o whakanau nau. Ai practical mo lab e rau whanau e ngai tau nai pūri ai. Ai rep. Kako whie kore whamore more at peke ngai aku koini. E ngahi ofa na mo o mai. E whai mo ngahi whetokoni aku moe. Whe ao ngā aku moe whetong. O ku kei tauhi pe Lavengamalie ngahi koroa koe au au mai kia. Tau tau whaftai ke iki. Naka ke tau tūtota. Na tau whipopo aki. Na whetaki nima. O tau kau ngā whanonga koe kau karistiane. Nau poupou mai. Wa whonga te whamalo. Ki nau tolu kotoa pe. Nau sponsor. O au mai ki haon. E whoke toke tā. Tangata koe me whoi one one. Whawhetai ke iki. E whao koe tau ngāo. E ai mo ngāo e lahi angu tari mai. Tau lotu pe ki ai. Ki au taku. O Kristu tuku vikatoria. Whawhetai ke iki. Nā mōlot. Nā mō whawhou. Nā mō whanau nau. E te mō kumboi whaiak. Mō te whak mo scholarship. Whawhetai ke iki. Whawhetai ke iki. Māloi o whaotua. Tau Lavengamalie ai a koini. Whatawange o toa mahu mafu. I whatau maringi atu ne keresi. Ngahi visone. O kei tuku loto i. Kei hufia i. Whatawang. Ia uke tau ni mga fulu e ako anga. Pakola kotoa ai misi. O whafonga te pure ako. Kau ngawe honu kotoa. Mautu pā. Whahonga ile rei. Ai ofa ko whaki. Ke excellence. Ke excellence. Strive for excellency from Lavengamalie Christian College. Ko doing mo mea e be. Ke yo atu statistika. Tōlahi taha kau taksi a koanga koe. From the science department. Ngahi horonga tau ki muini mai. The top students of Lavengamalie are science students. Tau lotu peke na waru kia hange ko ki mautolu. Tau lotu peke aru kia. Ano inga. Maino ka ki hanga tāngu. Koe o tua e malawa. Koe na ne whahuafa o tau hopi. Koe iau tau lotu. Pa maloat whawhalang lang. A maa ka tangata ik whawhikau. Malo lot. Malo lot. O na ata he. Patawangi hoko koat. Pakakato pehe o tua e ne whatu. A goanga whakaristiana ni whinangaro ki whakatue o tonga. Kai koha māma whakalau maari e pe. Whakailoto, whakaiongo. Whakaiata mai. Ta moi sino whaka. Patawange kaha tau mātuk, tau māwailot pe mua. Ke mo inasi. Ke Christmas, fon, ke kresio e fiefia. Ofa eiki. Tau fo fonu monu ia. Pai ai whinangalo e o tua. O ano whakalangang. Tua awhat. Whamalo ki tare ki tā. E mai a kau whātu i le whamalo.
ta hoka ki him tuku, fa hoka tuia e Leviticus makon piliu, ko taksi e tauni me koris Lavengamalie. Ko e whorahimi me au whangatuka kia e katoa ngā huwhi whare koe aho koe ni. Ko no tolu ngiau hiwa ngā fulu mātaha himi, tolu hiwa taha, kore ke mō mea kia rongi tau hiwa. O iai haki whanua o tui o seni, nei kaike mau atua nei masiwa hererei. Hallelujah, ko monu ia eni. Hene tō ki ai e lotu, o mea kau whaiwhikau, o whanongo e he motu ki e mea e Tongatapu, o ta whoki e ho e ki mui hau. Tama Tongatapu o ngawe, hokoloa ke whakamonu, lotu ke e ki maupe, ke ne poupou ke lotu, o malui atu pou. Mo mea i whakilalo ke tau lotu. O tua mafi. Mauhanga ki a whiona, pia mo e loto honga ia. Kau whakataha pia mo e wholofola, lai whakatoka he kamataanga o e whio hiko eni. O ia wea e kilua e koloa, pia mo e poto, pia mo ilo mea e a whiona. He noa i hataha o kune mahakurea ho ngahi tuutuni. Pe mawhakatotoloa ho ngahi whaunga. Pe hataha o kune lavei a whinangalo e a whiona. Pe hataha o whakamanatu mea kia te koe. Pe hataha nane atuha mea kia te koe ka toi totongi. Seuke. Na e whaunga. Pea e whoki. Ai mea kotoa pe ki a whiona. Pea ki a whiona i pea e gloria, mo e langlangi o tangata pea tangata. Whawhitai atu. Ofa mo oni, pea mo e tarilotu a whiona. Aho koe ni nai hangeha misi, he nai whakamohi mei ulu. Pea tuua ia amanaki. Ka ngone rea utaka ha mau ki whonua.
Ko manaki o hoko. Ta tau tof pepe mo akau e mo ui. O pehe ai hoa pe mo meniti ko eni. Hange ko e whakatala noa na e whai tau e whango fulu ko hiri. Ko eni. Ko whakakakato he aha ko eni ai misi. Mau toi sio atu ka toi tau e whango fulu ka hoko mai. Ka kuhange ko rea he tau mai ate mau heni. He kuholoi Tonga e tau tangata. Pea whiriuri wake a ngahi kua ngā. Tala mai ka pepehe ai pea e awhiona. Tala noa e palofita ko ai sea. He ku mai ai mohu ku. Pea mahi kau ai fisi. Ka ko mau otua mo ne folofola ka tau ai peo tangata pea tangata. Aho whakoloa e aho koeni. Ko tari lotu. Pea ikai a ko ia pe. Ko ha. Ai lau maari e lereo e awhiona. I he whiohi o ku mau whai. Ai lau maari o e fiefia. Lau maari o e merino. Lau maari o i kuna. O hange ko ia ku mau whakamooni kia he aho koeni. Mo ne rea whae Mosese mo ha Isleri i he toa wha mau tu unoa pe ko e awhiona na e whae e tau. Ko i kuna e aho ko eni ko e awhiona toko tahape. Mo ne rea whae he palofita ko e lava anga o e ngā ue ko e otua pe. Pe aku mau whakamooni ko toa pe. Whawhita. Whawhita iat ki awhiona tua mafi. Mau kau whataha pe a mo e paptaiso mau unu pe ki mui. Kaha mea kua lava he aho ko eni, tuke lang ia pea e awhiona. Whawhita he tari lotu. Mau lau kau, pea mau fie tangata, mo fie fine tapu pea mo e awhiona iho o kau mai. Whawhita, mau ilo lahi e taimi, kai ki whaakau ai awhiona he mau whaafeohi oku whai. Kau kai ki whahaofo, e mau tuku pea mo e longo alahi. Kai whawhita e aho ko eni, mau tuku pe mo e fia, mo e whamooni ke ofa, pe mo e keresia e awhiona, hange ko ia ko e ngāu e kuo lava. Whawhita ia ki awhiona tua maf, ngata iki whakalangilango e whawhini, ngata iki tokon sike talahi sesi, whawhita ia ki awhiona. Lavengamalie, ka mau kau whataha, ngata iki whaifkau sea wahenga hapai, ka pehe ki he, pule o Tongatapu, kau maa toenga si kau whaifikau. Whawhita, Lavengamalie, ai aho. Nau tolu pia mei tahi. Mau kau whataha ka pehe si kaenga pia mei Australia. Whawhita iat ki awhiona, Lavengamalie mea kotoa pe. O hange pe ko rea, mau whanongo ki ai, ke mau whaau kotoa pe ki mui. Whawhita iat he ngau e ko lava, kau whataha pia mo katoa ki whetu pongpongi. Whafofonga he taio siso Australia he ahko eni. Ai tokoni, o whai ki he korisi lolotonga. Whawhitai atu ki awhiona, mau whai ai mea kotoa pe, ko hi pe ke langi ia e awhiona. Whawhitai ko hui ko e kare ki tā ako ai siasi, ka pehe ki he pure ako, ka mo toenga e kau ngāwe hono kotoa. Wai puri ki awhiona, ka pehe ki he kinau tolu pia mei Australia, nau lava mai, ka pehe ke hoa ngāu e pia me Amerika. Whawhitai ki awhiona, lang ia pia e awhiona. Mau hangat pia mo e loto honga, i aha mau tutoku i e whiafko e ni. I aha mea te mau foki mo ia, ko e lang pia e awhiona. I kai a koe a pe, whawhitai ki awhiona, ko hi ko e ngāhi kupu. Whikau ako toa pe, mau i heni, pehe si kau i whi, pehe ki he potunga e talavou, pehe ki he retio whawhitai atu ki awhiona. Mau whakaamu pe, ko mea kotoa pe, ke lang ia pe a awhiona. Neongo, ko e kawang hala ki mautolu. Whawhitai atu ki awhiona, e ngai mea kotoa pe utonu, ke whawhitai ia he ahakoe. Ngaha mau tutuku, tau tutuku pe a mo e awhiona. Wange ko ia ko e rea uma whanong. E te ai pe ha aho pehe i he kaha u, mau ke i kore pe a lau maari le reo e awhiona, ke i fotu. Pe taki mua ia teki mautolu i he whanonganga. Tāpu aki, pe whakato e awhiona e lotu, ko ia lotu me whawhitai, whaukoto atu pe he keresio tau eki ko sisu klaisi, mo ofalahi o tua koe tau tamai, whio he lau maari maani oni. No maua i peho o whae teki mautolu ni kotoa pe, mo siasi, pe pe ke ako anga e whiawhini, pe au nā hiri, kai whai pe ke tai ngata. Amen.
Kakaso ia programa makeko ia ai honi kono tampo ki ko ia laboratory for all. Ai ko si Lavengamalie in Lavengamalie be ko dong de tau wa le ia te ka ko su ku pe ga seria. La ko me ko no pa na e paleni. Pe be mo mo to ko ia I tonga ni pe mo ot morina ko la ngai programa ke ko ia a hoti ma foki he. Ki re do ki viglani house pe foki e to e le le to me live stream ma via inni ma me hopi ko ia ai fallo tu katolika ko ia I vetongo kange ka te mauta da watu ka ho vato ia me ni ko te sana to I pita ta fua tu bolea potrei de fua me sa che famo che io qua sa solo acá momea